Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanje sekusezona indaba eyifika ngaso-ke isikhathi uMax-ke umfo kaMakhanya ucela laphana-ke kuyena-ke laphana-ke isilo-ke uMisuzulu ukuba-ke ngempela-ke kuxoshwe laphana-ke yena-ke uThulasizwe Buthelezi-ke ekhuluma ngakho-ke ukukhohlakalo kwakhe laphana-ke esikhundleni-ke akusona. Uthi-ke uMax ngempela-ke kungazi-ke kube nzima kakhulu-ke lapho-ke kuyobe kungasalamuleki noma-ke uZulu-ke uyobe ungasalamuleki ngezenzo-ke ezenziwa uyena-ke laphana-ke uThulasizwe laphana-ke esihlalweni sakhe-ke mbukeli-ke. Ngabe kuthini okwakho ukuphawula njengoba-ke uMax-ke esethe wakhuluma ngalo-ke lolu daba lwakhe-ke uThulasizwe Buthelezi. Nansi-ke ividiyo yakhe-ke uMax umfo kaMakhanya ezisholo yena mathupha mbukeli, siyabonga. Ndlulamithi silo samakhosi silo samabandla Ngonyama Misizulu kaZwelithini umxosha nini lo iMandlulamithi umxosha nini lo ngoba lo uyozoqhatha nathi and uma ngabe sesidinwe ngempela ngeke size sisabambeka. Ndlulamithi siyakucela mxoshe lo mxoshe vele usemoshe kakhulu. Mina uyangixaka lo baba ngoba lo baba lona une background yesonto yokuba umzalwane kufuze izenzo zakhe zinhle njengenceku kaNkuluNkulu. Lo muntu uphinde abe umnomzane womuzi wakhe. Lo muntu uphinde abe ne background yeqembu yokuba umholi eqembini elikhulu leIFP. Yonke nje indawo lo baba lona avela kuyo eyi-background yakhe yenza ukuthi sithuke uma ngabe ne-behavior ebheda ngalendlela ukuthi lo muntu lona uhlulo ukwakhiwa yisonto, uhlulo ukwakhiwa ziyalo ne-constitution yeqembu le-IFP. Wahlula abazali bakhe lo muntu ucorrupt ngalendlela yokuthi kwaZulu uZulu wonke ehlangene akekho umuntu ocorrupt njengalo uThulasizwe Buthelezi. Manje na-ke Ndlulamithi umxosha nini lo muntu ngoba phela manje sizoze sikhathale nathi kulo sicela into eyodwa ungayenzi. Yabo sizoze sikhathale manje ngoba sizoze sidalula izinto la uyabo. Sizoze sidalula izinto lana esingafuni ukuyidalula ngenxa yokuthi Ndlulamithi siyakhuluma awusilaleli. Umxosha nini lo ngoba into esifuna iyodwa nje ukuthi uxoshe lo kuphela nje. Asishodi ngabantu ngamadoda aqotho kwaZulu angabamba le position ebanjwe yilo. Sikhathele ilenja le, sikhathele yilo, sikhathele lamasemba lawo. Sikhathele ileli golo leli, sikhathele. Manje asifuni-ke silo ukuthi size sikhulume izinto sibhekise kuwe ngqo. Ngoba uma ngabe lo udileya ukuxosha lenja le kuzophoqa ukuthi siqonde ngqo Ndlulamithi yamakhosi. Sidalule izinto ngoba nawe unezinto esizaziyo esinobufakazi futhi bazo. So asifuni-ke ukuthi silo samakhosi sikuhlonipha sikukhothamela ukuthi size silahlekelwe inhlonipho ngenxa yokuthi awufuni ukuthatha izinqumo ngokusheshsha. Xosha nje lenja le, xosha lo msunu lo awuhambe awudede nje eduze kwesihlalo. Lo akadede eduze kweNgonyama Trust, akadede eduze kwesihlalo. Yonke into ethinta indaba nezinto zaseNdlunkulu akasuke lo, akadede lo akasuke lo. Izinto ziyolunga nethemba liyobuya ngawe silo ngamsukwane wahlukana nalo waxosha lenja le. Angithembeke ukuthi iyezwe iNdlulamithi yamakhosi.